Yes, reka mbifurize gukomeza kugira igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye. Uwo mwumva kuri mikoro ni Clever Bemba. Muraho mbifurije gukomeza kugira imana n'amafaranga. Abasenga ku cyumweru mbifurije gukomeza kugira icyumweru cyiza. Abasenga ku isabato namwe nizere ko ejo amasengesho yanyu Uwiteka Imana yabashije kuyumva. Uno munsi ku cyumweru turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10, kamivuge ibintu birakaze, imirwano irakomeye hariya muri Nyabyondo muri iri joro. Yari vuta ni kuvute, cyari ikibazo gikomeye ubona ko cyabaye hariya aho Wazalendo baje kwataka abasivile hariya muri Nyabyondo. Muri Minembwe ibintu bikomeje kuba nabi, insisiro cyangwa bakunda kubyita imihana irenga 20 guhera ejo yari iri kwatakwa na Wazalendo ndetse n'abarundi. Uri kumva ko ibintu n'ubundi bikomeye, ibintu bimeze nabi muri Minembwe no mu bindi bice bigiye bitandukanye, naho turaza tuharebe ni henshi. Abarwanyi bo muri FDLR turaza turebera hamwe umubare umaze gufatwa na mama 23. Turagerage kuva mama 23 yafata uno mujyi wa Goma. Turaza turebere hamwe abamaze gufatwa baba bangana gute, bamaze gufatwa nande. Nukuvuga ngo reka ano makuru nyatangire muri Bashari Mokoto muri Oso Banyungu, aho muri Oso Banyungu muri groupement Pfuna. Ahangaha ni muri Nyabyondo n'ubundi niyo chefuriye ya secteur Oso Banyungu. Wazalendo muri iri joro baje kwataka hariya, baje kuhataka ako turaza tuvugira hamwe n'indi mirwano n'ubundi iri kubera hano muri Kabare guhera umunsi w'ejo no muri iki gitondo ikaba yaramutse. Abazalendo baje kwataka intare za Sanamwe muri Nyabyondo, baje ari benshi nibyo kuko isasu ryatangiye guhera mu masambiri za ninjoro. Muri iki gitondo wumva ko mu nkengero za Nyabyondo n'ubundi isasu ririmo. Mama 23 ntabwo yigeze iva hariya, ntabwo yigeze ihava, iracyahari kuko bari bazi ko bagomba kwikura hariya, ariko byabashije kunanirana, ntabwo babashije kuyihakura. Noneho mama 23 ahubwo ikintu kiri gukora nuko iri kubasanga muri ya myobo bajya bihishamo aho baturutse. Nuwa ngo intare za Sarambwe ziri kubataka zibavana aho bari baturutse. Icyo kintu mucyumve rwose, mucyumve yuko hariya muri Nyabyondo intare za Sarambwe arizo zikirimo, ariko ziri gukubita, ziri gushwanyaguza Wazalendo aho bagiye baturuka. Aha, muri za Kinyana, muri za Bibwe, muri za Muzimu, muri za Nyabikeri, aho ngaho nariho harimo imirwano, ndetse no hejuru ya Karembe hari agace kare karimo Wazalendo intare za Sanamwe ziri gukubita, ziri gushwanyaguza. Reka manze nababwira amakuru agenda asirikira avuga ko FRDC Karembe yahafatiye ibikoresho bya gisirikare ariko bijyanye n'itumanaho, n'ibijyanye no gukontorora indege. Ni ikinyoma kuko hariya muri Karembe harimo intare za Sarambwe, nta naho Wazalendo bari bafite cyangwa FRDC bashoboraga kuba baza kwatakinga baturutse, kuko n'ubuce burimo intare za Sarambwe, ku buryo nta hantu rwose bari bafiteho kuvuga ngo banyura baturuka baze kwataka intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe nizo zizungurutse kariya gace ka hariya. Ikintu tucyumvikaneho rwose, intare za Sarambwe zirazungurutse, nta buryo Wazalendo bari bafite wo kuba babasha kuza kwataka ngo babashe gufata ariya Karembe, ahubwo defense yabo yari ni nko mu birometero bigira muri 20 uvuye Karembe. Intare za Sarambwe zayishwanyaguze, zayigize ibishingwe. Icyo kintu cyo wenda tucyumvikaneho munakimenye, intare za Sarambwe zabashije kuyigira ibishingwe. Ariya muri Bashari Mokoto muri kino gitondo intare za Sarambwe zishwanyaguje amadefensi 8 ya Wazalendo hariya za Kinyana, ndetse niyo ngiyo iri hafi ya za Karembe, ndetse n'ubu ngubu defense zindi intare za Sarambwe zikomeje kuzisatira. Ubona yuko Jean Marie Bonane general autoproclamé nta buhungiro agifite. Muri teritwari ya Kabare
guhera ejo nyuma saa sita, ejo kwa gatandatu no muri iki gitondo cyo ku cyumweru, imirwano itoroshye iri kubera muri groupement ya Ruhago, ni muri province ya Sud Kivu. Tugendane kugira ngo mubyumve neza. No kuri uno mugoroba naho ibintu ntabwo byari byoroshye, muri iki gitondo naho ibintu ntabwo byoroshye. Intare za Saramwe ziri gushwanyaguza, ziri gukubita defense za Wazalendo ziri muri lokalite Irega, lokalite Kacuba na lokalite Mwegerera. Aha ni muri groupement ya Ruhago, ni muri sheferi ya Ninja, ni muri territoire ya Kabare. Harimo muri ano lokalite Irega, Kacuba, Mwegera, harimo ama defense 16 ya Wazalendo. Mu malokalite 3 harimo ama defense 16 ya Wazalendo. Muri ayo ma defense 16 intare za Sarambwe hose zimaze kuyataka. Defense zisigayemo 23 itari yinjiramo ni defense ebyiri ziri muri lokalite Kishadu, naho ni muri groupement Ruhago. Kishadu ni muri groupement Ruhago, niyo defense imwe yonyine intare za Sarambwe zitari zinjiramo ngo zijye kuyatakinga. Urumva ko ibintu ntabwo navuga ko byoroshye hariya. Ubona ko intare za Sarambwe zikomeje gukora agashya, kumva ko zakwataka ama defense 16 mu lokalite 3, hagasigara defense ebyiri ziri muri lokalite Kishadu arizo zitari zatakwa. Nukuvuga ngo imirwano n'ubundi muri Kabare irakomeje, muri Mwenga irimo, ariko abarundi mwagize mukareba iyo mujya koko ko namwe mukomeje kuhatakariza cyane. Sinzi icyo umuntu yababwira mwabarundi mwe, sinzi icyo umuntu yabakorera, sinzi icyo umuntu rwose yababwira, kuko ibyanyu urabona ko ari agaterera nzamba. Ariko ndahamya nashidikanya yuko ibintu biza kujya ku murongo, kuko intare za Sarambwe zihari kandi ubona yuko ziri kubikora neza. Aya ni amakuru y'imirwano n'ubundi nkomeza kubabwira. Muri territoire ya Warikare nta mirwano navuga irimo, ariko intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga, ziri kwerekera Pinga, ariko Pinga yavamo, Uvira na Pinga byavamo, Hombo, Kibuwa, n'utuntu tw'utudumbudumbu. ubona ko intare za Sarambwe isaha ku isaha zishobora kuhafata mu buryo bwihuse kandi uburyo bweruye. Ahangaha wenda reka nikomereze nigira mu mirwano hariya muri Minembwe. Ndashaka kugira ngo byambure ino nkuru yo muri Minembwe. Ni muri Minembwe ingabo z'abarundi zifatanyije na Maimai na FDLR zashinze ibirindiro mu mihana cyangwa mu nsisiro 30. Urumva? Murabyumva? Ngo amakuru reka tuyavuge hariya muri Haut Plateau, murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko ingabo z'Uburundi zifatanyije n'inyeshyamba za Maimai, Wazalendo ndetse na FDLR zimaze iminsi zishinga ibirindiro mu mihana irenga 30, mu nsisiro 30 yo mu gace ka Minembwe Mikenke, icyo hagati Bijombo, Ndondo, Rurambo, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni murasirazuba bwa Kongo. Nk'uko byemezwa n'abaturage ndetse n'abahagarariye sosiyete sivile muri utu duce, izi ngabo zafashe ibirindiro hafi y'ingo, ibice bari basanzwe bahingiramo cyangwa bashakiramo imibereho mu mahoro. Hahandi abaturage bo muri Minembwe bajyaga gushakishiriza ibyo kurya aho bahingaga, n'uvuga ngo biri gusarurwa n'abarundi, bigasarurwa na FDLR, bigasarurwa na Maimai. Aho baragiraga inka baraziriye. Kuva izi ngabo zagera muri utu duce, ubwicanyi, ihohoterwa n'imfungwa ry'abasivile byariyongereye, ndetse bamwe barasabwa
gusigara mu ngo zabo, abandi bakamburwa ibyo batunze. Ejo bundi mwabonye hari abanyamurenge 6 b'abasore bafashwe, barafungwa, barakubitwa, bagirirwa nabi na ziriya ngabo z'u Burundi hariya muri defense zabo, ubona ko bari gushinyagurirwa, bari gukubitwa inkoni zo mu kumunwa, inkoni z'amatwi, inkoni zo kunda, wari ukona ko bari kugirirwa nabi. Ibi bikorwa byakomeje kwiyongera, begera naho izi ngabo z'abarundi zari zatangaje amasaha 72 yo gusaba umutwe wa Twirwaneho kuva mu gace ka Mikenke, ariko kugeza ubu nta n'intambwe n'imwe yo kwigira inyuma ihari. Donc ni ukuvuga ngo bari batanze amasaha, twabibabwiyeho, bari batanze amasaha 72 yo kuba ingabo za Twirwaneho, bari bahabahaye amasaha 72, ariko ingabo za Twirwaneho 23 MRDP Amadubu n'intare za Sarambwe ntabwo bigeze bashingura ikirenge, baravuga ati muze tuberekesha tubaye banyuko madukinisha muratuza. Ni mu gace ka Mikenke, ariko kugeza n'ubu ngubu nta n'intambwe n'imwe yo kwigira inyuma. Intare za Sarambwe na Twirwaneho bari basubira inyuma, kandi abaturage bo muri Minembwe baracyagaragaza nk'abafunzwe mu buryo buteruye, badashobora kwambuka berekeza mu duce two muco hagati cyangwa Bijombo. Mu duce tuzwi ko hariho ibirindiro byashyizwe, harimo Mikarati harimo FRDC, Wazalendo n'Abarundi. Mwiposho rya kera abantu barahazi, no mwiposho rishya Gitashya, Kagazura, Gipupu, aho hari ibirindiro. Kabara, Kamombo, Mutenja, Cyakira, Kagwe, Nyamara, Karunga, Karumyo. Aho ni ubuce burimo Wazalendo n'Abarundi. Karumyo, Kabanju, Nyabibuyu, Mugogo, Mbundamo, Rubarati, Mukumba, Gifuni, Mirambya, Mugeti, Maheta, Masoro, Kanono, Rwikubo, Bibangwa, Gitoga, Marimba, Muhunzi, kuri Zero, Gitashya cepfo n'ahandi heshi tutabashije gushira muri ino nkuru. Aho hose harimo Abarundi bagiye kuhashyira ibirindiro. Mu nama iherutse kubera mu Mitamba na kazi rimwe, uwitwa Munigantama yavuze ko azagerageza kugeza ibicuruzwa cyangwa kuvana ibicuruzwa mu Minembwe azahura n'ibibazo bikomeye, ndetse yongeraho ko inzira zose z'ubucuruzi zashyizwe mu biganza by'ingabo z'Abarundi. Ukibaza niba uyu ari we shefu w'abaturage b'Indondo. Ni ukuvuga ngo Abarundi bamaze gufunga ibice bigiye bitandukanye, bafungira intare za Sarambwe, bafungira abaturage bari mu bice batakontorora, kugira ngo ibicuruzwa, ibyo kurya, umunyu, isabuni n'ibindi ngenerwa abanyamurenge bazicwe n'inzara. Icyo nacyo urumva ko hari ikibazo navuga gikomeye. Abanyamurenge bazicwa n'inzara, biriya bicuruzwa, ibyo kurya ntibibagereho. Urumva ko ni ikibazo navuga gikomeye. Uriya Munigantama rwose ubona ko nawe akomeje kubangamira abaturage bahariya,
ashaka kugira ngo bicwe n'inzara. Iyi ni imwe mu nkuru zikomeje gukurikiranwa hariya, ubona ko FRDC, Wazalendo, Abarundi, FDLR bashaka kugira ngo bice mu buryo bukomeye abaturage b'abanyamurenge bari muri kiriya gice cya za Minembwe, babicisha inzara, babatwikira amazu, babarira inka, babasarurira imyaka. Abarundi rero nk'uko mbibabwiye, mwumvishe utu duce n'ubundi twose baherereyemo barimo. Turakomeza n'ubundi dukurikirane iriya mikorere y'ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabonye Moise Nyarugabo anabivugaho, anabigaragaza, avuga ati Abarundi bagiye iwabo, bakajya iwabo, ko hano ari iwacu, ko hano ari iwacu, bo barinze iki? Bari kuza kudutesereza iki? Moise Nyarugabo yanabivuzeho rwose, avuga ati twebwe ikibazo dufite cyane ni ikibazo cyaba Barundi bakomeje kwica abanyamurenge, bari kudushakaho iki? Moise Nyarugabo, Honorable Moise Nyarugabo rwose yabivuze, arabigaragaza, avuga ati sinzi icyo aba baginga bari gushaka ku baturage b'inzirakarengane ahangaha imurenge muri Minembwe. Moise Nyarugabo nabonye ko yaje kubivugaho. Cya gihano rero Abarundi bakomeje igihano cyabo cyo kugenda ngo kuko basabye amafaranga bakoreye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baza guhanishwa igihano cyo kuzunguruka, Uburundi n'amaguru. Ubu ngubu babirimo rwose, bari kuzunguruka Uburundi n'amaguru. Urumva yuko navuga ko ari ibintu bikomeye. Ariko Moise Nyarugabo iri jambo rye ko naribona, wenda mbwire abakunzi b'Intare Official ho gake kubyo. Maître Moise Nyarugabo uzwi cyane muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wanakoze mu nzego zitandukanye z'iki gihugu, yavuze uburyo ingabo z'u Burundi zikomeje gukorera igisa n'ubukoloni n'ubwicanyi abanyamurenge, arangije azamaganira kure. Ni mu kiganiro uyu umunyamakuru yagiranye na Bwiza TV, ikinyamakuru gikorera mu Rwanda. Ni mu kiganiro Moise Nyarugabo yasobanuye ko ingabo z'u Burundi zamuka kwa mbere zamuka ziri kuva mu Burundi zikaza muri kino gihugu. Ni amasezerano yagiranywe na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Gisegeti. Yakomeje avuga ko iki gihugu, icyo gice cy'ingabo z'u Burundi zatangiye kujya ziganiriza bucece Mayimayi ndetse n'aba FDL n'abandi babibamo ibitekerezo byo kwica abanyamurenge. Yanavuze kandi ko abasirikare b'u Burundi bagiye bagaragara mu mirongo y'urugamba yose ya FARDC, Wazalendo na FDLR, nko muri Poezero, Gipupu, Rugezi n'ahandi. Nk'uko twabibabwiye, tubabwira n'ibice bagiye barimo. Ino nkuru ntabwo nayivuga yose. Asobanura ko izi ngabo zambuka umupaka wa Kavimvira zikanyura inzira ebyiri, inzira y'imisozi zerekeza Kirungwa, Kishemba, Kajoka, Ruhuha, Marimba, Rugeza, Mitamba na Muramba. Abandi bakanyura Baraka, Fizi, bakajya gushyigikira FARDC na Wazalendo ayo kwa Mirima, Poezero, Rugezi n'ahandi. Ukumva yuko byose yagiye bigaragaza, wenda turaza kubigaragaza mu kindi kiganiro makuru. Ibi ndaza kubivugaho mu buryo burambuye, ibya Moise Nyarugabo ndaza kubivugaho mu buryo burambuye, wenda mpita nsimbuka, ndaza kubivuga mu buryo burambuye ibyo Moise Nyarugabo yabashije gutangaza. Reka nsimbukire kuri ino nkuru y'abariya ba FDL bamaze kugezwa mu Rwanda n'abamaze gufatwa. Amaze kugezwa mu Rwanda n'abamaze gufatwa. Ni ku munsi w'ejo aho Colonel Samuel
Sabimana Samuel Mwendabagabo wari G2 ubungubu G5 sorry, ubungubu akaba ari Commander Brigade de Province muri za Kichanga, yerekanye umu FDLR uriya twavuzeho witwa Tokyo ufite ku mazina ya Weri, yafatiwe hariya muri mu musozi mu mino mirwano rubundi iri kuba mu musozi wa Muzimu, mu musozi wa Muzimu ni hariya muri za Kinyana. Tokyo yari coordinateur wo kwa Jean Marie, coordinateur kuko yakoranaga na Wazalendo, yari muri yakoranaga na Jean Marie Inyasi muri ASNDH Nyatura, akaba ari wabitaga ngo ni Tigre wa FDLR. Numwe mu bagaragaye yibasira abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi, avuga ko we afatanyije na Inyasi Sauri, bita Inyasi Sauri Dunia, ko bazica abaturage b'abatutsi bari kurwana n'abatutsi. Abivugira ikibarizo, yari ari kumwe na Inyasi, arongera abivugira iburungu. Urukumva ko kagabo n'akagabo genocidaire kari gafite ingengabitekerezo mbi, ari naho usanga ko ari mu bibasiriye abo mu bwoko bw'abatutsi cyane bakomeje kwicwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hano reka wenda mbabwire bamwe mu bo M23 imaze gufata. Harimo General de Brigade Jean Baptiste Gakwerere, Major Gilbert Ndayambaje, Sergeant Major Nsabimana Auguste, Sergeant Mupenzi Jean Marie Vianney, uwo yari umweskorute wo kwa General de Brigade Gakwerere, Caporal Sibomana Laurent, Caporal Ishimwe Patrick, Caporal Ibyimana Concorde, Ibyimana ikora Concorde, Caporal Ukwishaka Sadamu, Caporal Tegekimana Eric, Soruda Ndayambaje Pascal, Soruda Rukundo Daniel Desire, Soruda Ntakirutimana Niyonzima, Soruda Ndayambaje Fabien, Soruda Widuhaye Gilbert n'abandi n'imiryango yabo yagiye ifatwa. Abo ngabo bagiye bacishwa kuri Grande Barriere bakambutswa bagacishwa muri Rubavu, bakajyanwa aho bajyanwa muri cya kigo cyabo cya Mutobo. Ako ndaza kureba uko najya gusura kira kigo, nongere ndebe nganire na bariya n'ubundi bongere banyihere amakuru. Nukuvuga ngo yakora hariya mu Rwanda naho hamaze kunyura byinshi, aba FDLR, abarundi, Samidi Yarasi, abo muri Afurika y'Epfo, ibiki abari aba FDLR bakomeje kujya bafatirwa muri Warikare, Rubero, Mwenga, Rucuro no mu mujyi wa Goma n'ahandi. Bakunze ibinarefusho rero, reka mbifurize gukomeza kugira icyumweru cyiza. Abajya gusenga mugende musenge, Imana ibasubize, kandi munadusabire natwe aho turajya hose turabasengera kandi turabasabira. Imana ibahe umugisha, ukomeze mugubwe neza kandi mugire impagarike n'ubugingo, mugire n'Imana n'amafaranga. Ciao ciao.